ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከመይኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮት እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪክ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፍጻሜ ካብኡ ድማ ብዙሕ ክንመሃረሉ ንኽእል ኣርእስቲ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ ሙዓመር ገዳፊ ናይ ቀደም መራሒ ናይ ሊብያ ሓንቲ ዓባይን ስልጥንትን ሃገር ዝነበረት ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ኣብ ዓደዳ ናይ ኩናት ዕግርግርን ዓዘቕትን ከይኣተወት ከላ ዝመርሓ ዝነበረ ውልቀ መላኽ ክትብልዎ ትኽእሉ ንጉስ ክትብልዎ ትኽእሉ ሰውራዊ መራሒ ናይ ሊብያ ዝነበረ ሙዓመር ገዳፊ ልዕሊ 40 ዓመት ነቲ ሃገር ድሕሪ ምምሕዳሩ ኣብ 2011 ብዝተገብረ ናዕቢ ድሕሪኡ ብዝተገብረ ምትእትታው ድማ ከም ዝተቐትለ እዩ ዝፍለጥ ኣብዚኣ ግን ካብ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ዝመፀ ሓበሬታ ስለምንታይ ተቐቲሉ መን እዩ ነይሩ እንታይ ዕላምኡ ነይሩ ናበይ ዘቕንዐ ነይሩ እንታይ ከጋጢሙ ክንርኢና ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪክ ክንርኢና ላይ ግበርዎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያ ኣብ መፅሓፍቲ ዘይሰፈረ ሓቂ እውን እዩ እዚ ስለዚ መጀመርያ ብዛዕባ ሊብያ ብዘይትፈልጡ ኣነ ብኡ ስለ ዝሓለፍኩ ብኡ ክንጅምር ኢና ትሪኦ ዘለኹም ድማ ሙዓመር ገዳፊ እዩ ንጀምር እስከ ሊብያ ከመይ ነይራ was free healthcare. There was free education. When you got married, he would give the family anywhere between $5,000 to $25,000 for getting married. If you wanted to till land and grow your own food, they would give you a tractor. Libya أنا بعض حلف كابل تشحن شو منتن مالتيو أزيا سلطنتي BMW and Mercedes مخاين ببزح زرايلا سرقياتاتا أزيو سلطون جزاوتا أزيو سلطون تحت أرسناتا فولو ينيرو بانك تاتا سلطون تحت عندنا نايتهم تري health care ناتهم زسلت أنا education system زرقا حزلو حرشاناتو معبول كل نجار زلو بحرياوه هبتدما ندادم ورك اندما بفزح الزنابرة حقر يعني give you seeds and give you a certain plot of land for you to grow your own food. If you wanted to go to school in a foreign nation or to another country, go abroad, Libya would sponsor that. They would pay for your room and board. They would pay for the tuition in whatever country you went to. All of these things, America ain't doing. No so debt. it's kind of like no debt, right? No debt. So እዚ ዝብሎ ዘሎ ምናልባት ንዑ ኣነ ብኡ ስለ ዝሓለፍኩ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ትርጉም ኣለዎ ኣዝዩ ስልጡን ሃገር ነይሩ ምናልባት ዘይንፈልጦ ዝነበርና ሊብያ ትምህርቲ ብዙሕ የብሎም ብዙሕ ዕድል ኣይነበሮምን ኣይኮነን ኣብ ሊብያ ንፍዑ እንድሕር ኮይንካ ክትምሃር ተደሊኻ ስኮላርሽፕ ናብ ዝደለኻዮ ዓዲ ክትከይድ ይከኣል ነይሩ ተማሂርካ ክሳብ ትመፅእ ድማ ብሙሉእ እቲ ፋንድ እቲ መንግስቲ ካቨር ይገብሮ ነይሩ ስለዚ ሕርሻ ክትጅምር ተደሊኻ ሙሉእ ፋንዲን ወሃበካ ኩሉ ዘድሊ ትሕቲ ቅርፃ ተዋሂብካ ቢዝነስ ክትጅምር ተደሊኻ ትካል ክትገብር ተደሊኻ ብዙሕ ድጎማን ደገፍን ዝነበሮ ሃገር ኣዝዩ ስልጡን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እውን ደይበፅሕዎ As a country. free healthcare, free. And I'm not saying that free horrible. I mean free good healthcare. Before Colonel Muammar Gaddafi took over the leadership of So እዚኣታ ሊብያ ያ ምናልባት ነዊሕ ከይወዘና ስለምንታይ ተኸቲሉ ሕጂ ክንርኢና very very powerful message ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ክንርኢና መጀመርያ ብዶክተር ኦማር ንጀምር Muammar Gaddafi was murdered because he, along with the other African heads of state, were about to bring into existence Africa's first central bank. They were erecting a central bank in Africa, which was going to do what? Back its money to the resources under the ground in Africa. Now what? So, تقدامي مخنيات معمر قدافي كقتلو زخالي زيانة بزيايا مخنياتو معمر قدافي قدمو ماتو أبتي حبرة أفريقيا قدامي نقرأ كنتشحن شو من تدي تشعتن مرحنات ويكا بريزيدنت حبرة أفريقيا كوينو جزيو كوينو تشيرمان أبزنا برولو جزي بزع دفيتيز قبرنيرو سلازي أبتو وانتي ناي أفريقيا سنترال بانك ويكا معكلاي بانك بمقبار نخمسرتو بزع يدفنيرو إذا خسلمتاي تلوالو is a very very important message سلمتاي أفريقيا ورك ندادن زلوا بزح بارياو هبت زلواي so دكتور مار ميغلوسو أنا بتقولي حاجة Would that have done to the global economic order? Remember, the United States dollar isn't backed on any natural resource. The British pound isn't backed on any natural resource. The Canadian dollar, the European Union, their currency isn't backed on any natural resource because Europe doesn't have a lot of natural resources. Africa does. So if they would have been successful in creating a central bank of Africa, coming up with a unitary currency and then backing that currency to the material wealth under the soil, they would have bankrupted every other economic
system in this world from America to Europe to China. That was revolution, and that's why Muammar ናይ Gaddafi. ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዝገድሰካ እንተኮይኑ እዚ መልእኽቲ እዚ ስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንክዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኪ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ብዝምዕቡሉ ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁፅሪ ሰለስተ ኣብ ኣፍሪካ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much. Of natural resources. Africa does. So, እቲ መልእኽትናቱ እንታይ ነይሩ? እቲ ዕላማናቱ እንታይ ነይሩ? ኣፍሪካ ባህርያዊ ሃብቲ ፀጋ ወርቅን ዲያመንድን ካልእ ሃብትን ዘለዋ ነዳድን ዘለዋ ኮንቲነንት እያ ስለዚ ናይ ኣፍሪካ ባጤራ እንድሕር ገይሮም ብምንታይ ባክ ወይ ከዓ ብምንታይ ከም ዝድገፍ ብወርቂ ከም ዝድገፍ ኢንፋክት ኣብ ካልእ ቪድዮ ከም ፃልክሜ ሊብያ ንመምህር ቀዳፊ ክቐትልሉ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝወሰኑሉ ግዜ ሊብያ ካብ መጠን ንላዕሊ ወርቂ ኣብ ሰንትራል ባንክ ናታ ከዚና ከም ዝነበረ ስለ ዝፈለጡ እዮም እዚ ምስጢር እዚ ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ሊብያ ብዙሕ እገዳታት እዩ ነይርዋ ቀደም ስለዚ እንታይ ዓይነት ቁጠባዊ ሃብቲ ከም ዘለዋ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ኣብቲ 2008 ዝነበረሉ ግዜ ኣይዶን ኤግዛክትሊ እቲ ዓመተ ምሕረታዊ እዩ ካብቲ እገዳ ምስ ተኣለየት እቲ ኒኩለራዋ ፅዋራ ኣልያ ምስ ተባሃለት ድሕሪኡ ምስ ዓለም ክትራኸብ ምስ ጀመረት ምዞም ምዕራባውያን ሃገራት ማለት እዩ ድሕሪኡ ሃብቲ ናይ ሊብያ ክፈልጥዎ ጀሚሮም ስለዚ ብውይ ዝጅምር እቲ ናይ ጥፍኣት መስርሕ ንገዳፊ ዝወሰደ ኣብ ልዕሊ እጂ ባህሪ ሰንትራል ባንክ ናይ ኣፍሪካ እንተዘቑሙ ነይሮም ገዳፊ ድማ ንዑ ዝደፍእ ነይሩ ወርቂ ኣለና ካልእ ባህርያዊ ሃብቲ ኣለና እቲ ገንዘብ ንሕና ንገብሮ ብኡ ክንድግፎ ኢና ስለዚ ሓንቲ ናይ ኣፍሪካ ባጤራ ክንድዚ ወርቂ ኢሎም ኣብ ባንኪ ክኽዝኑ ይኽእሉ እዚ ከንታይ ይፀገሙ ኣሜሪካ ዶላር ናቶም ብወርቂ ዝተደገፈ ይኮነን ቀደም ነይሩ ኣልዮም እዮም ኣብ ብሪጣንያ የለን ወርቂ ዝበሃል የለን ኤውሮጳ ወርቂ ዝበሃል ይብሎምን ሃብቲ እውን የብሎምን ኣብ ውሽጦም ስለዚ እዚ ናይ ኣፍሪካ እንተመፅኡ ዋላ ንኤስያዊ ክፀቢ ዝኽእል ኣፍሪካ ዓንተር ናይ ኢኮኖሚ ንክትከውን ዘኽእል መበገሲ ነጥቢ ነይሩ ስለዚ እዚ እንተኮይኑ ኤውሮጳን ኣሜሪካ ናይ ኢኮኖሚ ናተን ዕብለላ ክትንከፍ ስለ ዝኽእል ቀልጢፍካ ነዚ ሰብ እዚ ንምእላይ ብተብተብ ዝተገበረ ስጉምቲ እውን እዩ ነይሩ እንተዘኪርናዮ ኣብ 2011 ፅቡቅ ጌርና ንዝክሮ እቲ ዓረብ ስፕሪንግ ወይ ከና ዓረብ ምንቅስቃስ ምስ ተጀመረ ብቱኒዝያ ብሊብያ ብግብፂ ናብ ካልኦት ክኸይድ ከሎ ቀንዲ ኣበዮም ምትእትታው ገይሮም ኣብ ሊብያ ጥራዮም እዞም ምዕራባውያን ዓለም ምትእትታው ገይሮም ንቀዳፊ ኣልዮሞ ናይ ቱኒዝያ ተባሊዖም ተጋዲፎም ግብፂ ከምኡ ንክንደይ ተባሊዖም በዓልኩም ብቸም ኢዶም ኣይተውሉን ኣብተን ሃብቲ ዝነበረን ግን ተቐላጢፎም ኣትዮም ይዕንዮመን እዚ ናይ ወርቂ ብፍላይ እዚ ናይ ባንኪንግ ናይ ሃርድ ካረንሲ ናይ ነዳዲ ሰዳም ሁሴን the same case እዩ ገለ ካብቲ ካብ ስልጣኑ ከም ዘለ ገይርዎ ንገዳፊ ድማ ከምኡ so እዚ ሰሚዕና ኣለና next ነጥቢ ክንሪና መን ቀቲልዎ ንገዳፊ ንዝብል ካብ ኣፎም ንስማዕ እዮ please like ግበርዋ እዛ ቪድዮ we saw he died we came we saw he died did it have anything to do with your visit no I'm sure it did So, من قتيلو مسبلوا أنا مسمعه ريايو تحري تقتيلو تسحق على مالتيو زيا منيستر قدات وزاينا أمريكا زنبرت هيلاري كلينتون يا شو زنبرت بريزيدنت أمريكا ما باراك أوباما ينيرو تحزني ناي بحكي so تونكو تصفنا أفريقيا بقداف ماله ديكونسي أفريقيا أنا مجمريا هذا يونيتي نخاتقوم أكتب قصولو زنبرت يا تقولي فكل جزء ما أفريقيا the same إيش عايز قات ما زي فيديو زي جمرة زي الغدمة كنك حلو كنفلطون أصل زي ليناي حرك كابتوم أب قدافي زنبرولو جزء ليبيا خيرو زفلطو زنبرة سوزارة بونزو Did you know that in Libya nobody's homeless? Listen, everybody in Libya has either a home or an apartment. They call it a flat. Did you know education in Libya is free from kindergarten through college? And did you know that if a Libyan wanted to come to America to be educated,
the government in Libya paid. Yes, Libya homeless ዝበሃል ግዳም ሓደር ዝበሃል ሰብ ዘይነበራ ነፍስ ወከፍ ሰብ ገዛ ዝውሃቦ ክምርዓው ከለዉ ካብ 5,000 ክሳብ 20,000 ዶላር ዝውሃቦም ንመውፅእ ሓዳሮም ተባሂሎም ዝውሃቦ ኣዝዩ ብሃብቲ ዝዕለቕለቐ I think እቲ ሊብያ ንሕና ንፈልጦቶም ብኡ ዝሓለፍና ኣዝዩ ሃብታም ሃገር እዩ እኹል ትሩፍ ዝነበሮ ሃገር ብኢኮኖሚ ዋላ እኳ ብዙሕ ተፈጥሮዊ ሃብቲ እንተነበሮም ነቲ ሃብቲ ኩሉ ዝቋደሰ ዝነበረ ሃገር ኢና ርኢና ሓሊፍናቶም ብኡ ዝሓለፍና ማለት እዩ እዚ ድማ ኩላቶም ቶም ዝፈልጥዎ ብተደጋጋሚ ዝዛረቡ for their education. ትምህርቲ ካብ መጀመርያ ክሳብ ዝለዓለ ከም ስሬኻ እዩ ነይሩ ብናፃ ኣብ ሊብያ دحين إزي بتعمل زحزن إندي كونتات ليبيا كمان مخانا كمان كم زبرن. Do you know that? I was there when he opened a $500 million hospital with 18 theaters for operation. I was there, and we went when he was making their own medicines. See, this was a man that gave free medical attention to all the citizens of Libya, and if Libya did not offer that kind of medical attention, they could fly anywhere in the world and get it, and the Libyan government would pay for it. Did you know that? No, you didn't. Did you know that from the oil money every Yes, تفلتو درنا بليز ربزلو ليبيا بزح سقاطات زنبرا زالومي بعقرقرن ني حبشا نحواتنا ناجويت حماق تقبر زالا يكونت انفاكت برقص ابسدتنياتات زنبرا مرقصون نبينيو ني اوروباويان نزوم سبازياتهم عدلون قبرولهم وي قلق قبرولهم تزيلا كلهم ناباهم كوت وي مخفرسكم بمبال زفرارز زنبرا قرافي ابقزي قرافي بوز حلفنا كم زنايلومي بارباراو سرعات سب زحنا قلون سرلون شفشفلون أي نبرن قفا وي كم زي سرك أي نبرن أي بلوكم نيه كبيرين يرون ليبيا خطاتو جن حقن سرعات نجنبر هجر كل نجر ولا تنبحر مسكات كمان بخنديت إنك عقص جبار زنبره نجر دامبر زخانة سب وسيدو كم زي لومين سب زوم توان زقات لوان زلو كم زي كون أوروبا كم زي جحيفهم نحد هجر نحد سلطون معبالة دم سيسم زي رجيرهم قديفهم كا بزعبا خاون حنت دقيق كم زي حسبو كم فلت كم كلال لنا هجي نشتي تاريخ بزعبا قدافي أتعبابيو كن فلت كن جمر من يوزي قدافي زبال قرب كن فلتوك A boy who was born in a tent became the richest man in Africa. Muammar Gaddafi lived a very unique life. He was born in a tent in the Libyan desert to parents who couldn't read or write and almost lost his life at the age of 6 after his cousin stepped over an Italian landmine while playing in the desert. Gaddafi grew very angry toward Western countries, but used it as fuel by excelling in school and graduating college. But after Libya's government established ties with the Western powers, he decided to take matters into his own hands by joining the military and plotting against the king of Libya. And by the time he was 27, he successfully seized control of the government. Although Gaddafi led a very controversial 42 years, he did many great things, like bring the entire Africa. So, Gaddafi كابن سنة تاب دزرت تاب حدا مدر بدأ نايت عاد توليد زعبي أبجزيز جزات كلوز توليد زعبي كل جزيد ما بتزنا برا كونتات عقوب زي نبرة كاب زين ببوس درابيت زمزة جينا بنو سنة تدما بزعرو وتهدر نيرو تماهيرو كل كم زمسحين أقرالو تماهيرو كم دما أبتملي تراتيو دحريو نتشعر زنا برا مكسنة سلاماوك عالسي حرنتاوك عالسي بممرح نتصورا بعلو مريحيو تعويتهم لربعان كلتان عمد ليبيا كاب حانت دمس استعد زنبرت أب حانتي إيكونوميك باور هاوس كاب حازق عليو برقص قدوس سب أزيز بلد أم حداري ديمقراسيا وفتحاوني رايب لكمي أب عالم زنبلو زلنا قنيلا أمريكا وندخوني بزو حسابات شفليقان شفاليقان زمتاتيا سلازي قدافة من عالبات بحزبو زقاتلومن زبادلومن كاب زنبرا برقتيو بقليل زمسة معبالة دما يلن تحطه دما نقرافة عليها انتاي من ريتشاك عاوز حيش سلازرا خبكاي خامو كتمزقنو بريزيدنت أمريكا نبر بزعبا قدافين بزعبا التيجلو كنا تحتن كزارب كله تخلو استقبرا بكذا قبلي بياسي وتسي تاودنيرو كابل اسمع يسكي that the Middle East would be better. But you also recently said that the Middle East would be better off with Gaddafi, Saddam Hussein, and Assad in power. How does... I didn't say Assad, but we certainly have not gained anything
with Gaddafi, and you look at what happened. I mean, look at Libya, look at Iraq. Iraq used to be no terrorism. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Iraq. If you look at Iraq from years ago, I'm not saying he was a nice guy, he was a horrible guy, but it was a lot better than it is right now. Right now, Iraq is a training ground for terrorists. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's سمعكم على موضوع قدم نسخة انتاي لو حتيتوت ناي سينن غازيتنيا ليبيان عراق نسك قدم صدام حسين غدافن كلو يحيشل كان يركايلهم السوم اتيوم طبقا سبات ايبلكونا ني كابز حج زلاطو زلو هاغرات كن اصبيقهم سمحشو ولا تيروريزم نحنا ويكات غبرش برا الا نزاربون تقونه يبلالو شعود يوم كلتا سبات كلو غبرش برا ينبر لو مگن مدبر ناي سركن شبران كوينن الله راي وانتهي مسلالو حكي زارب زلا دونالد ترامب هيز ريلي رايت مغنياتو كميز بلا سلطنات هاغرات زنبر يام دمسي سمن بشم ديمقراسي الذي نو ديمقراسي حدا سرعات قنصيل كالي خاز مص نغير ايكونن حدا حبرتسب نفسه كف حبرتسب ناتو انبابرالو معرباوي حبرتسب ناتو انبابرالو ولا ديمقراسي ناتو مستا انبابرو زخيديو كالوت حبرتسبات ديمقراسي دلونا يكونن جن ناتوم اجباب ديمقراسي ناتوم فيرشن ناي ديمقراسي زلوم بعل خمسي خنا كالوت هاجر كتتاتات ولم تفتينكا تتقمم ديكم كزلغا تعنومي خزلغا امو دا تخي علامات رينا يكون يراغ يكون لليبيا ديمقراسي نمتاوا يكون نيرو ربحات كان موحس نتي ناتوم ربحان موحس broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. The world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power. 100%. Now, as far as Assad is concerned, What about the human rights abuses? Let's talk. Well, you don't think they're happening now? They're worse now than they ever were. People are getting their heads chopped off. They're being drowned. Right now, they're far worse than they were ever under Saddam Hussein or Gaddafi. انتهي سكيلو حتيتوت غازيتنيا موزيوم يحشني خاطر دال خيلوس 100% يحشو الصوم كلو يبلو امت هي 7 مسالات زغاز نبره خيلوا حج 7 مسالات خبير لمالت كادي ازيت بقت ملسي يبو هراي 7 مسالات كنا كيسي لاين لاتينا 7 مسالات اجهزنا فتحن ديمقراسينا انجزنا تملسنا مالت دي اتزخف سقاي مكران جهز 7 مسالات حج كادلو سب بيزنقدلون سب زقتلون شفلون حق زي يبلو هاجرن كوين سلازي دونالد ترامب حكي تزارب حق حيش كابتن كالوت حسوتي دبلوماسي بوليتيكانيات امريكا اتحكزوا من لقطلو دونالد ترامب ليبيا غدافي كمون نايرا صدام حسين قتلوا خلو نربحانا كالوت هاغرات دامبر نتهزبي كابت زنبر سرعه مخيار يكون دحرجك فالكدو زلنا استغبره جيغاتات معجه تغير زلو بحجون كاب دغز مص كاب اوروبا وي كاب امريكا متيو غمطيلو منغست صبو منغست كسرحلكا نصبنتلنا غرهنت عشنت مغنياتو كساب حج ساتهم قيروم صبو منغست سرحوا يلن كنقيرو تخينكا لو تختمت تخينكا كاوش تخاي مجمريا دما اباين اباخاتكم يزجمر سو بزعبا غدافي بزو تمايركم عليهم كال فيديو تدلي تخينكم بزو اميزنج فاكتس يزلو لايك غبروا اب كومنت سكشن دما غدفولي انا اي هوب نز تاريخ زي صبو غيركم تفلطوا كالوت مراحتك تفلطوا تدليو بزعبهم تلكم دما توكسوني نابلكو حبرونا بكومنت نابلكو كسنا بتكمي نايلو مارستي ابزخ ودي ابكالك سام الرخب دحنكونو تصبغوا اب معقول علم تسديدنا زلنا كنكتلو زلنا منقد خنبركم يه مجمريا اتحزنا يا زلنا ورقه تمني خاطر بورقه يكون سلازي عدلنا يتمرتي نختم مهار اب يونيفرسيتي ولا بكوليج كيكاتم مهار عدل تخفيت الكالو تتقوملو السنت زي رفيب كادما اب انترنت تقيمكا تمهاريخه ترخلته اب سدس لزلخه اب تزلخه عادي اب ستوك ماركت ينفسخ تقبر اب كريبتو ينفسخ تقبر عدل عليك اب افريكا زلو سبات بزع غزي زي ربو تتقوملو ገንዘብካ አክንዳ ባንኪ አቡ ኢንቨስት ኮይን ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክለካ ለቀናቢርካ ናብ አፍሪካ ኸይድካ ትካልዲዩ ገዛዲዩ ንኸትሃንጽ ውጥን ግበር ነዝክ ሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉም ትቆዘኩም ስለዝኽእል ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much.